Ba sambar lang ding do belong nong penyajak Sam Khamti Independence Cup Football Tournament. Ula play pura ya kani ka tournament haga khandai tarik unai tung arja apuar ka beras dang menta upanai nai tung. Ka jingtmu ban pelong ya kani ka tournament ka long ban kring gi khana samla ki babon haga jing lekai sports. Barkin am ngop haga jing lekai mobile kum ki PUBG, Free Fire, Call of Duty, pat ruga kwe kwe gi kam snew kum ka jingdi kenjala ne jingdi buai kum ka kiat per drugs. Antara ski ka kandai tarik benai ba nyo arjar puar tadi ka ski bani play officially ya ka Sam Khamti Independence Cup football tournament tournament ka bangi nang sedang him taus nam kat pun ka jingi nak ni play off su ka ada long sha ka tournament ka job nomor ba teams go participate na rungi bi ada ya penstorm gak ada ya pelik jemut ka practice bagi play off ki bangi games ki bekla ya karu Ibun magi teams ki babet te mentangi nak poi siya ka group stage of 32 teams te kala day ka official league tangatay ispa ban abi ang ka jing sungu ibor ka teams bala ayon si benta ba penlongi kani tournament bakalong tournament ka job league ti baro an South league teams bala si benta te kani kentir na idon lang ki players jing kini ki captain jing kini ki teams bayarong si kani ka round of 32 te nakaliang ka jongi ka Sam Khamti ni formulate ka ni ka tournament through aki babon ki benta ka balingkong kalong bingi kwa bingin promote kina samla jong ka puntung ka konsensi bakini wan khmat ma ko mafi bakani ka jok ko mamentahi kina jongi kala sungap la dati online gaming kala sungap ki PUBG, Free Fire, Call of Duty kaduna mi kina ki ski outdoor sports te katay ka di ka thong ka balingkong bingi kwa bi kina samla jongi ki mix khmat bakin pingi la kasap te kabaar kaba ni formulate kani ka football tournaments kalong ba ni pet ya ka ba macam senam bangi nak ada irap nak Sam Khamti ya ka nong mensong mau pat patlum siap ini di football teams ki badan ka third or second division jong ka strong sports session di macam senam ni saki dah khmat lejong ni nomor nakadaw jong to ka COVID-19 ba players ki yo game time bun ki players balik ka ki guna ka fitness what ki teams of play ki samyo kan prepare ba sam dayo kan prepare ka squad babiang ka combination babiang ka coordination ban penbet kita ki bro nakaliang ka Sam Khamti organize nang kani ka tournament kanang ba kini ki teams ki basim benta ka long sport session kini ka boxer kini jet players kani ka tournament ban ni pun no kini tournament ni tang po bunai August ka Santrik August kani ka final kadi ka Independence Day takadaw ka tournament ni ay ka Independence Cup Ngikut nak tournament tanggal bunai August, the whole of September kita yo akan prepare squad ke jungki. Buat maka tournament keban sedang ke season keban sedang Oktober ngingit scam kita yo ke tim pembiang. Hebat ke bakongsan ke message ni penyak yang ni ke Sam Khamti Independence Cup ni. Ni kuat ban hak ke message ke baong ba say no to drugs and yes to sports.